Ajde, da ste vino. Everybody hate who we just call them fans though. In love with the money, I ain't never letting go. And I get high with my baby, baby. I just left the mall, I'm getting fly with my baby, yeah. I pozdrav ljudi, ovo su Sesija i Dijas, ja sam Aleksa i mi upravo snimamo Charlie Challenge. I zato što je ovo mnogo težak challenge, pozvao sam stručnjaka Paju. Zdravo, ja sam Paja, ja sam stručnjak na dufovi. I šta vi gospodine mislite, ko je taj Charlie, šta je to, odakle je nastao, šta je to, pričajte. Pa iz mojih pouzdanih izvora, Wikipedia, znam da je on meksički duh koji može se prizvati na ovaj način i veoma je opasan. Zbog čega je opasan? Pa, bio je poznat po tome. Iskreno, s moje tačke gledišta, mislim da je ovo jedno veliko sranje i da je Charlie jedno veliko govno. A zbog čega to mislite? Ko još priziva duha sve olovke i parče papira? Charlie, da li si sa nama? What? Čekaj, evo vraćamo ovdje. Vrati ga. Da ga nastavim. Charlie, učini nešto čudnovato. Gdje je nestao? Charlie, ajde, izađi p***u ako smiješ. Stvarno? Realno? Treba nama neka veća sila. Hola, my friends! Who are you? I bring something for you. Holy water! I posle tehničkih smetnji pridruži mi se još jedan prijatelj. Hola! This is my friend! Ajde sada ti pitaj. Charlie, suck my dick! Homo! Prestajem s ovim! Nema više Charlija! Charlie je gej! I posle velikih muka uspjeli smo da snimimo taj Charlie Challenge. Drago nam je što ste gledali. Mi smo rizikovali našu dušu, ali na sreću Meksikanac je donao svetu I udicu. get the blue. Vidim neko kako gleda nas kroz prozor, verovatno je Charlie, progodini će nas ostatak našeg života, vidite šta smo uradili za vas. Ako ne lupite like na ovom videu, poslaću Charlija da vas poljubi u dupe. Ljudi, dok se ja oslobađam Charlija, to bi bilo to. Poz!